ni mbola vinaka vakalevu na sema mai na bunota pangani sema tikumikina na yakavi vinaka ni kuha miau sambula miau sambula sia malawambula dolan ravi arana yandra pula sarchukani bikem ni kersar na biokani na bunota pangani sema tikumikina na sing vinaka ni kuha na rong vinaka tukana biu liba ni program ngona Talanoa with Dr. T. Ngo sa uchuk ngona ono na tin corona miniti singa tambu na katin karua ni singa ni bula o November. Ngo sa mbungi liu sarchuk ngo bikito ya Amerika o klasa ndia kabisinga tongo mai serne mai Australia. Kani marau ni siamo tikumingona nonta marama bulan ndokai maratak sarapakan levu na neuro mibikilai na kabinaka ni kuwa tale ni dareda na nandra sasanga na luveviti na vesi vura kwa talangana buna ndo tale takina baka levu na program ngo ni raw weekend menda may sota sota baka biokani dabi baka yalganga tektalanga na renre sora sa tawatu ni rarongoda so ni Talanoa may bira so na wekanda erna baka yalganga tekina erna reda oi ke baka bakina ke baka sa tawoka na renrengo ka rawati kino kwendo na kabinak ay wala talanga ya na raw talanga ne ngoyana bun sarangai toman chinga kina na program ngo ni Talanoa Dr. T kito babi ni binaka na bubal na bunindilo may Amerika na mbung binaka ni kuwa ni rawabi kirao baka bioka ni na mbung binaka mikro misota na buku ni Talanoa ni sasanga ni toso me baka ngana kini baka raw bikim ni nanto baka rong tu main na program and na ronga ta matin na sere ukla ni sere ndo langati me wara kira nanto umber tu mai mera sem mai na vital nongo ia ndola kanu kumarota kana ni ronga me sota na marama bioka ningo onga mi kelati ku ni marama ni ra umaro taksar baka levu ni siamo na bioka ni kina puno baka turang ora kina viti kina tambu mai ra na vibuno kedo ni rong tu kumikina na kabinani kuwa sangol tu kena baka mbula kibikem ni Totoka sar metana ronga da madana ser mena sana baka turang ora mena tikubuna na nonto Talanoa na kabinani kuwa ni mbula ni mata binaka mai vanua Totoka kakilai
sa rongrong vinakandina na sirango marutaka ni raninda sema saratu kena sarabak turang ora bunga bikem ni sema tikumena ka vinaka ni kumbul vinaka Titus Tama vinaka bali bina sema maina bubale na randongo bubale na batina bata bulu vinaka Josephine Semese Bolau lipalendua ke iliabi madawai do bulu binaka nakabali na siya matikumani bubale na turanga rua bakatalanga kina na bubale na turanga kadibi nakabakilib sara na siya matikumai na kabiongo dola kana no kumarotaka na nero may siya mapatitiko ni ko ke lemba na marama litakatiko na kampanya ko na kaibi a perle libutan na kaya kapatiko na marama ko kau na nung mga kinimeng wala matamay may Talanoa weekend baka bula manda lemba beira na baka rongo tik mena kaving ko ronga ni unmute nga maramataw naka Vulvinaka na rangolemba au ngonele ni malaki may raki may ra au vaschuko makandro matuku may lau. sabi naka baka levu rani ba madal tak mata mena bulo da buni siya matikumikina na kaving ko Au chifeningo i Bankstown ni Serne. so sandin New South Wales madam tu na nraki may New South Wales na kaving ko tao Iya, kata-kata chico, sabi ang buno tel chico. sabi sa unan raki sa ating bumesa Ikaw. kata-kata maye Iya. sabi naka already tuko na muita ba vida manda na lubya mo ni maramatao Ndo nga nungungan nelewa, baki chinkarua. Bawa chital chingai sorkomba maimba. oh sadina tabang bula searching ko na korto ba bakaturango sorkomba na sala bakaturango lolo bina bikim ni keda na biokani na sala bakaturango ni siya mati kumikina na kabi binakanggo binakbalib sar maramatao ndo na kananong marutaka na ndoro mi bitalano ni kuwa lebi darto bitartar mi biyaw na no ertoro niyaw kimro bikilibada bakila maramango mani ba madal tako ba niu sarabati ko na ibola mata kau tali taka na be kau saraba na ibola mata na buku ni be kau ni bakaro taka tiko na isulu totoka dula ka buli teki tiko kena buku tal na be kau saraba ka bakatal ngaki na nanom ni Talanoa endo ni Talanoa wilika na no mundo toso baka bitamani mai biti ki banua tani ronyo teka mo manda na nomo baka madala kina na be kai ungit kim do baka bitamani mando bimbi mai viti ki bonota. Gitu terus sangai mama wachinga sambar mentani yang bakin do ni mama wachi. Sa lakumento na opportunity main silanci yo ngani yang kukuang kasih do bikito. Ngirmento na sin sa kangon mo ko kim ka via to kimi silanci dona job chik ngobi ni tota. O mani kero biredi nge yana ngona kero torken na opportunity ya ni robiso mi kero na doktor chik dona madha siang ni ada bonan dona drawe. So ngona lak me kina na vital no ya kero sa vital no kero may vital no bat kiso talewa kay kirao meron kikira na niro sasanga na ngole ni misilanchi. O lubi kira sa ngole bat ki nunggu tai Australia rosali miki. Kiro men tako sar ni silanchi na 2015 to 16. Kiro zak chumiki abi arona empaki. May ni silanchi kiro sangai sanga mi kiro laku may bi ni romane lewa. Batini lesando no ngonte den niro sini bi ready to na rana bakia o sa sanga sarana no gumuto zako moya di Australia sinda bu ke kirao kero sama ni bitar tachinga me vinu kuna o dera ni sponsor na bi bola ke baya cha sama ni o sanga mo bitar tarbat kerto na immigration ni Australia or to na TTS services or to manikao you just need to fill the form get your employers your pay slips and all
Kiro da kapa chungava malu au sini nama kasara mena rao na niro visitors visa me kiro ngande mai. Kiro mani apply ngaya sa via ochiro nama dawa. Sa lakwa ni na email ni sa rao na niro rani lakume ngande Australia. Kiro mani surprise teki niro nganele mena 25th December on 2017. Iya, me kito me rani me vira, kito plan chunga me kito me sotanga, cha me kiro sang me lakukan silanji. But then God has other plans for us. So kiro mani sasanga me kiro sa me vaka me kiro sa me chunga Australia. Yeah, all for just because we wanted a brighter future for her. Sa Totoka din na dari na nomor Talanoa wakai tumbu-tumbu ninto via wakitu na rona yang baki Totoka na ngonong palawu ya hindi ni tiku pat kiro na nomi tumbu-tumbu sa ganito to bata mo mondo tiku patanga baka bitaman sa bata bataw sa kibosi bo kedra maramatina Iya. latik nga din nang tabi Talanoa na telbo ninto bitar-tar tik nga na telbo ni Iya. ngona ya Video call tu nga waktu na sonongono santa tangi mai. Dia nasara au kani bunga bira baka ram tu meni kua erna rongoda na nomu Talanoa erna buli de kina levu naka doya na nonda tubia wakitu baka bitamani bira na sasanga tiku merongo libalangi ko sona kan dala ko tu rumah umarta kon kini ndor mi bitano ni ko tau menta na buli de kine levu naka di bunga na ngone enta do kani dala ko balang everything is rosy sebada betau Iya, nagere na pekato la ko rumah. Sono ngone Rosie balilai, sono ngone senga so Iya, Tersa. iya o marta kon kin ndor vitalo ni ko na bakung ke tambe kai so. Era ba ko rong tu mini ko so be kra tu bia wakitu ngono ngo ye merka ko ni alo lailai ka ko ni alo lailai Iya, na da ban rosanga da ka ba maramta na no sangere na no musanga se sanga ta ka motik buta ka no bisinisi. Roni wase manda bi kenda na no musanga na numa me o tiku buta ka ndona ka me bibu ke toka na no mundo sa sanga ta ka no mundo mbula ni ndo sanga ole me ni sulandi ke Australia. Iya. Kira sama ni mechi ko i Bankstown ko kati kira on tumbu-tumbu. Lebu sarchi ko na kaila pa ki may membaleta na like as an immigrant or as a temporary visa holder. Lebu na services kiro na soma meso membalechi ni rongonele wana na school fees and already ni siang sar ni bingan nichi na ni roisau me kla me soma kedi chikna kabango and ando lebu na nugu doza kabana research kla like mondo browse tunga or mani bak sam tak tar kin like maybe I can get another stream of income while working and just so that I can support like extra money for essential needs mani may duro nungu ngonele on 2019 si 2020 duro kwa na kunino appendix ngengona ya kwa sasa ni eligible chikina bana Medicare so we had to pay for her hospital bills. That's the urge that made me moyo sa like I have to like moyo sa sanga moyo da kapitalendo na kame get more income. So yo maniba research sarchiko kiro maniba abak samtak na like what's my passion Ando tali takwali na matele lo. Also maniba go okay let me just try and venture into sunglasses. Au da kabasona nungu research so vital na vatikena visa batana supplier. Kama ni take boya o na ndua na piece na ndua na style Take bunga kina via rosa ngabulu seto sangabulu na matele lo koyo volia mai sample teki mai o bakot sarebichi. Yesembere au sabaka I was like doubting myself. Sin madale na ranin de volia na kla na volim bakar na nungu products se senga so manika okay maybe I just go for it. Angge matenga ni ngona mbiza kikene na itamba au sare na levu ni comments na levu ni kana share take na levu ni kana inquire take so sama ni kasarbi tadi ngo ko chikmai bichi
Ok, sama-sama meu boleh tali vida tali. Sama ni toso da chikmeka na quantities may nandua kina 10 per design. Yeah. Yeah, so we ito sa kami na dua kina lima kina vitu sa laglak sa lechini dona dona design asa rosa ronondolu rosa vulkan tua rontua iyo questa vakchikina yana no Facebook o sa man create sa rendo na Facebook page. So the KVE now, it was formerly known as KVE Lux. O Yeah. kito levi da artonesa na maybe nunguna. Kito levi ching nungu first cousins kito man sa mani me form tak dona timi. Me kito ndo vital no chicken like they give me advice and they tell me like how to sell products and all. But I always subatal chungana the why. Why am I doing this? It's because I want to create financial stability for my family and financial freedom. Morandu buke chiki na balata na ya indona dende kimemlak thuruma tu na temporary visa holders here in Australia is that we pay a lot of and that's for the bridging protection visa. Lebunaka kimemi requite kimemi soma. So I guess that was one of the ways that I ventured into doing business so that I can help my husband, help my family. Make it open in the loan, say make it balatana loan talanga. It's not loaning for money here. It wasn't that easy for us. So, like, which is also good for us. So I created that. That's how everything started with me starting a business. Sa Totoka saranga umaruta kana kani wasia mengore ni motik buta kan donaka yon mate seranga de kawta ka motik buna ka otalita kai Yeah, seranga donaka ronyo wasia na kabinang di kuwa mira sora lo motar tar tu merte buta ka mata non bisnisi yeah, ni you have to start with you motik buta ka seranga na ka otalita ka sandina. yeah. Baka virto na namuti merto se vito manituk ngai na namundo soli bakasama se soli bakasala na buku ni bisnisi marama tao. Iya, ortona tabaleng batiki na tadingo. So nangonongo entongo na tadingo me lubi kwa ngwani binungu na chukmeni sila di kwa sa toro chiko kwa na taro all the inquiries and all the payments for New Zealand. And dona tabalengo chukme Amerika me sana bortigu takana non to me Amerika. Balate me kuni ngol tel me bango na products me sa ngol seranga ni Amerika ngol ngai ni silanji ngol ngai bichi but I know that chiko kwa na na website via yona kaonge bana kato chiko is to have a one-to-one conversations with my customers so that I know where they stand or what they need instead of like creating a website where they'll just buy the products wala makenge also serni rochira na length na kake de vaya kwa hiyo waksamtaki na moyo se chukmandanga na Facebook. Maybe later on this year then we'll venture into having a website. Sa Totoka din na ubasara ti ko na mo Facebook page bikim ni na barong ti kumano bartak mo na so na ti ko na material nanogo sarap ti ko maramataw sambo Totokan din kimbalang ko bitar-tara na supplies sarangay ibakotin bikim ni serne maramataw. Iya. Antena. Ibata ba namatay ni wasi-wasi kwa kawinandi namatay ni ngono ibiti. Kwa na bata ba na libu ni tamata raboli-boli maramataw. Oh, aus ni kara. Na levo ni inquiries. Sala kala ko kito salevi de kito on to na messenger. Me kito Yeah. sanga ni kito so manataro ralak chumaya. So we made kito sanga me kito so makede nataro cha sanga attend to each customer as we go. But me kuanga nindo I left unread. Sa wow, nagare na your attention to detail na naman daw sa sanga talaga mera
Quindi na inquiry me siang ni so minona kere-kere. Iya. Wah, sa Totoka saranga iya. Bata ba nangulong siya tos chika na to tamba ni matililo? Iya, na matililo ko saranga ko na collection ko kimni baratak chungo chik saranga mingo isuba. Usenga ngani torara kya kawa but sali bunga na nungu market tak chuk na clothing Right. But the sunglasses right now are in Suba. The sile chunga na nampani taliboni ne Donatelli ngu kwa chiku me Suba. Pickup is available with her. She works at Moonrollies. But the sile chunga dona namba mendo merando girita merarani le pick up my vikoya. Wow, sandina. Kimbali ko rabia ota, meron nga lang kami na mo Facebook page, Lady KBE. Iya, and kita ngi sile ngai ni na namba merage bitar kine be seriama. Seriana. Wow, sa Totoka din. Ang mga kanong sa rin, itong kanong kundo mo, na talagang to, talita ka naman tililo maramataw. Rere binakandina naken darami to kongko vida na itambo rito to kono mo page bikim ni nabarong ti kumay nito pala ni ngole na Facebook page Lady KVE oni na rere kina na bi matanggal matililo iya maramataw may na matililo na tapos utstale oni sanggay toso kina may tomana na numunita ka business. So nanungu matili lo sanga mi vengu chuku nanungu volvoltaki na 2021 going on to 2022. Kailangan balatin ni nangona ya wasambersar ni self-educate myself on financial management. So I gave up on doing business in 2021. Kaumani may focus chunga ba nanungu job. Yazan dona batala kana mbek sawa chikwa may tortukina may ventukina daka. It gave me that time to reflect on my failures and to learn from it. So that's when I started coming up with ideas. Vada me ubantaka na like na designs kwa yo kirondo bitano batike ruwa na nongo graphic design na mekitondo taka na design da ba na kata ang do kai bira ayo na katanga do na design me barita kina nande tik bu na kawito ki kan satu ngui bala nge iya so and then no sangai mani sanga moyo do contact wir na no suppliers mo reda na da ba like just to see where the customer needs is or the customer needs so cha sangai mbakingo asangai na numa me samberna fichite moyo sa sanga mendo ngu clothing line lakchumaya sama ni order takar na sample au manimbita da ke mawango sange kiro vital no bitikin dan tadi okay sinkla whether to put it up or not. I don't know whether anyone's gonna buy it. But the first hour that we put it up, everyone was shooting us with messages and asking if they can purchase. So that's how like that was a long pause, and then I ventured into the clothing. Whilst doing my clothing, I was saying, "Nanu momo zakawtala nga na tiki-tiki." Kosamber chikining bitara kena kene tamba. Yeah, but and then it'll expand makeup. But for now, we're just focusing on the clothing and accessories. So marota ka nung tukun chukaya na numureda na ngangandre ni uira na leo ni vanua Yeah. Dos nga nakambimbia na business na market research. Siya ba tao? Yeah. Do your market research. Yes, do your market research and find out na what is the real need in the community. Yeah. Sa Totoka ba koti? Ya, gaya baka ba naman ni sa tikbo ngwale and a clothing o ni sanggay wanggarabada ba naman mo suppliers? Sanggay order taka piatolong beka from different suppliers na nungu sulu. Sanggay da kweve which one is like kwayo kila na binaka which one is worth selling. Sanggay order taka sarga yada mena sample o sanggay betobole ke da sulu. And then I went with the supply that I'm currently with.
Iya. Sa Totoka din ay. Memang kami kami din na warong chukumay. Boleh binaka join the ray. Rintin tal may okalandi. Doon boleh binaka na siya chukumay viti. Oklandi buk sarbi kami ni saba muriti ko na non na taga ni bebo na nandor marama tao. Rindi ni Joanna the ray. Marama ni malake. Raki-raki may ra. Boleh binaka joy mulasi. Boleh binaka melo toka. Sa Totoka din na reda na roka ni nomuni sulu. Ono to pala mo nang gawa sa tilanganin ko. Iya baka labong ko maramataw sa tos chuko na ot. Iya. Ili nano mo may wate kubunga ba na fijite me brown se blue ucha sange chiko ndo na turanga ndo boli ya sange kakwa. Whether me ko to buleta lesson kala. Sabak something I like to take this as a compliment or take it, like in a in a bad way. So then I was like, okay, I have to think in a business form. Mayo tora take that as a klamoyo bulida. Okay, I have to go and do my research. So and then I started asking the supplier if we can go into other colors. Au mani da kabsar na vida patital na kala usar dani ratalita que sotale. Iya. Ah, wow. Rito matangang gue, ko to kung go balata ni kito chuka ng goy Hawaii Iya. bonong goy na puno baka Polynesia. O go matangan ret saranga na matango na roka to goy matango. Gayo tali tak talangan yo sa kaning mulata maramataw na masi. Iya, Eh? kasrangan yang bimbi. Wow! Balita ko na sunset, sunset vibes sa Iya. Totoka din. Wakata na wata sa tikbungolean na wata maramatao? Na ota sa lako chukumai, sa sinidengo na kena lako chukumai. Yeah. O wandra tu chinga bir na nungu customers ni rame asa chukumai. Men narakuni wala da sa wala chukuna Christmas season. And do levo talanga na tatao aberto na tambara ni freight, aberto na shipping DHL, Ozpost. So they'll have to expect delay. So although I recommended me rasando order raw mengo mes ni se awa tu na ngaunay. Na. Iya. Andi na saranga. Oh, manangan na nung sarap to ka na isuli sambo to to kandini. Bikim ni natarti ko mai ni ngolen na Facebook, lote liku, bikim do choan de rey, bikim ni natarti ko mai na Lady KVE. Lady KVE. Natar talaga bitaro nga nanumunindig ta na yada ni nomuni Facebook page. Harong binakatin. Roni wasya mo tamay. Undig ta ka baka rong-rong to Iya. baka rong-rong to Makatong bakara, ah. siapa tahu? Iya bara. As nangono sa tikbu baksam tak chiki na mo sa tikbu tak na no business. And doang anak kan dolak chiki maybe I like I have to choose something that I'm different from everyone. Like to choose a name that na duindi maybe rekeda na po ni business ni kawe toki. Asige autoranga na yada na kaibiti balatin yung marama ni ba. Au sagay manimbito ko na kaibiti kito may ba kita tuko na KVE na instead of KVT. So that's where the KVE came in. Sa Totoka din. Ay, pami ni pinakaya bikim ni natarti ko mai, ni pinakatamo ni Otabe Maramatao ni ngwala nga na Facebook, Lady KBE, o ni nagaririt kina na matanggali isulu biuda kumay. Kona kaya nando ready mo, wala ka po Maramatao? Iya, karena na butterfly and kita na nito bini po era la kusar na size 32 to 34 wir na Oh, marama 9XL wir natural. saan na? So Ay, yun sambol. though I just wanted to stress out that in my business we want to exclude everyone. We don't want to because that's what I face here. Like can the browse one ko tara oh, I have to na 2XL, oh, gonna kata na 4XL. Right, may willi kede kina na matanggali size kede? Oh, Yeah, so we have up to 32 to 34. ya bikim ni na pakarong ti kumay nagito pala mo ni Reda na nona page na kaya na matanggali roka
na kena totolongan ni muni otean ni totolo ni kena yaden cepat apa tahu. Iya. And the sizes can go all the way up. So it includes everybody. Kempan bali Yes. be 3XL, 4, 5 beka. Tahu? 4, 5, 6, 7, 8. Wow, right there. Sa sang talinto, nobody's excluded in this. Nobody is left behind. Nobody's left behind. Wow, sa totoo hindi na marama tao ni osare sa nga ba kaya me kunindo ali nilib na Iya. ngonin tanto terreno kita nga na size 18. Eto. Iya. Oh, sa totoo hindi ko sa sarap talaga yung nagkanabi matanggal bikim ni nataro ti kumay. Bata pa ng balabo ni na freight marama tao. Ando mbita chika within Australia, kito mbita chika na within 2 to 3 weeks of Okay. production and delivery. So if you pay today, expect your order to arrive within in your doorstep within 2 to 3 weeks. In 2 to 3 weeks. Or to may silantir to rota lang 2 to 3 weeks. Or to nga maybe chikito mbita chika may 3 to 4 weeks. Can be early than that, but nito mateni oday which is angay ngole chika na madong ko, so we testing it. Menangelo rai na ngona ba ya then kini mekito sanangay tak na delivery and production time frame. Oh, okay. Bikim ni nataro yung may baleta na kenisaw orita sarang abi marama tao, she's very transparent. And na kenisaw kotok ngota ndono binakango na isulu. Iya. Bikim ni nataro ti kumay na isulu yung Australia. Sambi ti kan ngoro ko na kanabi matanggali size sa totokan din ato sarang na 6XL. Wow. Totoka saranga and it ranges from $70. That's Australian dollars tau. Yeah, that's Australian dollars. Or to na New Zealand dollars. Na price chika vici and in Fijian dollars. Oh, sandin sambil saranga na kena erto tarchuk ngo mengilandi. Tarchuk mengo na delay te ngau po. Bata berto mengilandi tik talaga naman do tubo-tubo kaya tau. Ito sa vital no chiknona. Sama ni bangko hayar to talaga may America to may England sara message mengo. Kita sama ni vital ate kina ya sar ni na tuan na nito website. Esa nang dollar chiko na orders virto. For the time being, we're just opening Western Union or MoneyGram to receive payments for the remaining countries. Oh, okay. Okay, so MoneyGram. Iyo. Bikim na nataro chuko England sa tiko na itutuba men na bital nga na ni order. Bikim ni na binakata mo ni bitar na boli-boli. Doko nila ang England, bakatalang kini Amerika sa tiko talaga na do itutuba men na bakukin. Bada binisila di tiko na mo agent bika sikim do torkira nga na watay serene. Chicken chico Auckland or Lute. Ako sa tour chico na orders na payments sa dola mo kwento na account member letra na orto na ni mami customers may nislanji. Oh, And we've been having so we've had I think sabia chinka vida na nito order may nislanji mat kito sangen dola parangango verto. Right. Oh, Totoka Chona dire din tartala iyo. New Zealand currency ko sa tokong na price list. Fiji currency orto Australian currency umdang nga uri tataw rara sarangan imbiw nga na anong tanto currency kasi nambiw mata nga Amerika US talaga orto may niland sa nambiw nga na British pounds ito sa mata nga na conversion taw. Iya. Sararo sarang ko sa arto tuk chung ko melotoka sa arti ko rabia barong ti ko may arto ko ni sarong levu chung natatambolong-bolong ni rocket. Irto sa diwali ti ko sa Totoka din ako nga sarap chung nga na sote sarap mo ko nabi matangal roko ni sote ngo tao sa ambol re binakandina. Baka na roko ni kalabat sema bato na sote kaya nabi ni bo.
Non siamo kana seria, Iyo, so ayo sanga imbita ngona nakala ni swatingo, maleta nangona er nangai in Kwamekina, we have over 30 patterns for the ladies to choose from. So nangona nga er sanga do tarmekina, kito sanga do wako tana patterns keve, me rando ding tarmekina. So it ranges from number 1 to number 34. And we'll probably move up from there. But as of now, kito, we have only 34 patterns available to choose from. And in terms of Australian currency, but all the dresses are $70 flat rate at the moment. Sandina. 70, 70, oh, sa Totoka saranga. Sarto ker-ker chungo may nisilandi, ti ko na contact number may lute marama tao? Iyo, kaya karani witar tarangay na nito messenger. Facebook? Oh, Okay. iyo, balate ni ako talaga sando esana wili ka na messages. Right. Okay, at ready di chuan na di re do ngalangan na messenger be lady kay VE. Do nang gay tuku-tuku ba? Na tuku-tuku nang gay bakan dia taki be lute. Sa totoo hindi na narokan ni Sotero Tunggo tao. So, Ando ang na kayo iya, just para chico and Gana Nondaru Talanoa is because I've just started this small business. So right. as of now, we don't have any stock available with us. Everything is on pre-order basis. So the good advantage of pre-order basis as well, balatani nakakim ningan by tailor-make that srangame vikem so we don't have to like make any changes or anything. So as of now, we only having all our products are on pre-order basis. Sandin. Asa na ding text nga kina na size na rock da bara binakata. Au sa tani ta kanti na ko na 34 patterns. Wow. Sambo to tok sarang marami tao. Yeah, sembarangan imbita like chik na kena template, but just in case they message, ding tak nga nakala da bara binakata, a message ta kamay kito nang imbita ni na patterns where they can choose from. Wow. So, kimban balas na bimbisar nga weekend na biyokan to work in advance, Siapa tahu? To give you time, Yeah. So it's just within 2 to 3 weeks with Australia and New Zealand. I think it's going to be a bit sooner for America, for the US, and for England because maybe 2 weeks back now to England with the US. But Vikito, it's sitting on 10 to 15 or 10 to 14 days. Na production and delivery. Right. Sa totoo ko sarang ang gawin ko sana doon ito kan ko nang ni songo sa kambing bisarangan na bitar may baka dapat na fijide o yung gayon doon numaka na namutatan mo doon no yayani na namutatan mo doon yan na wot ni fijide. Iyo, balatani gayo ko sita, au sate kumbita na nungu design. Deimbiu kaya levu saranga na nungu customers o ko irna ngoli may fiti era may tungo ba daka na biotela na lomni vanua era bulk order my mera dar as a team. So it was like I was really honored to provide that for them. Wow. Yeah. So Kung manangango ang 1,100 sarang na matango ng roka ko tongo. Rani ba madalaman na pattern na ko sa tongo berto ng neler to tambati ko tao. Yeah, so go. I think there's 3 different types of patterns. Kim dinarandre the chikmengore. Blatoro na chikuisa ya into na pattern. That's pattern number 17. Or leuko chiko for the second from the left. That's pattern number 11. Yeah, and the third and fourth, that's pattern number 12 or 13. But we have a chart
chico na chat kwa lore ke tu ke ner na pattern sar sanga ding tak ngamai gor to na youth nito youth ngai balotu sanga te guchu na nongu daka clothing o tu kono virto ento ngana ka na kerevi kimto if ke ka kimto na range market tanga na nongu business ya na ngono to ker meki na me ayo kere virto mo yo takava balata me rauni market tekina na nongu business. Non mo makete sartun dar maksarangan ngonele wa. Iya, arto era biale on sanga bulu kina bit sanga bulu na yusi na tamba tak ngo. Santina. Gana Iya. kanga utari takti kumaramataw na design ni to kina na to ke Masih. masikesa iyo. Rani Iya. ba madal tak madamay na dabay bibikin bikim ni tao me tiko nga na that Fiji essence na kinaya na bakanda buya tao Fiji essence. So yeah, and Donna, that was one of my goals, is like when I started the clothing, like I tried to find the why. Eza bo gana katikina na clothing business. Osangay bitana nunguko, like, okay, I have to get the massy prints. Balata me kile chikna kina na nongu itik like I am a Fijian, I own o marama kawito okay. Meran lore chinga kina nanonda where we belong or where we come from, or there's other words that I can have another one but that's something that I wanted to stress out was no matter where you go in life, no matter where you migrate, and your lineage, like where you from, as a First Nation. Nasara. Me tiki-tiki nga ni no mo tos-tos na bunongan no mo tiki-tiki bu Yeah. Sari ribi na kantina. Sa tali takatalanga ni tiku talanga non rosote na turanga non robini buona marama. Blati so kimem santo vitalo ili usara to tukuna keto takabini buonga keto simberi takabana soti ngong tiku bungo sala ko patsaranga na soti ke na bini buhe. Matikena chiktalanga na nonda sulu na ngoni. Oi, pamadal tak Yeah. kumen ngon. Na nonda sulu na ngoni ada chika maybe na pepe na newborn right up to 16-year-old or 15-year-old. Kwa sa chiku bikito. Ikito ndongan ra banga mera do disclose tanga mena da berba na kata na mbaki ni bulan ni lubenra kito nangai wartakai ni na pattern da so chiku bir na ngone lalai. Ya sa chiku talanga bena nito album na kalabata album. Chiku bena nito tamba. Sa chiku kina na size chart and all the designs for the kids clothing. Dongo talanga kwe reto na matangungo maramata kona masie kwe ngo kwe tongo. Apa madal tak madaman do mai odir to tambatingo. Na mateni timi mai vici korto a sasanga merto orto a message mai. When I was a bit reluctant because this was my first order to Fiji. Sama ni Bango Italia o bitangay ni na price. Meron rading mo ba? Iya. Manimbitay ni na price merto ni market ta kamay kinay Fiji. This is from Momo Island Resort orto na I believe they were the food and bev team. Andin. Yeah. Marutak Sarwali, they took their time to take pictures with the product, with the dresses, but can not to kalabata because that's something very and like as a business owner or as an entrepreneur to see our customers being happy wearing our products. Andin. Dortaman ni bulan lipat. Apa nang kanyo sari da? Nirto santara tuta. Oh my gosh. Oh, wango verto na watching. Like na rate salak chicken ang na bulbul tekniso lo. Like I was about kinta tal chico because since mama kami na live na tamata na reta na non attention na
nanongo na design kor sang wale main. Samuriri binakadina isa nagarira marama tao na veka da kelitini kena itu ke na masi na bi matagali masikesa na maskuwiri na tondar toka na do turang manangango sariri binakadina na soti. Awangay nakava me vamili biki me na tribalai sinile na resources tu biki mani me ki me boli kalavata tu na kalavata. You're like for massive prints man that we don't have a wide range of variety to choose from it. And if you buy one material, that's like $7, $5 to $7 a meter. And then to have it sewn, it's like $60 to $70 a dress. And like overall, you're spending almost $120 on a dress alone. So that's why I was like marketing my overseas clients or customers in regards to Pena Kalabasa. Sa Totoka saranga. Sa rere binakan din. Ay, wikim ni nawara mo tikumay. Nabaka binibinaka maram tao sala ko tunga ngo class no na rere tiko na comments pa binibinaka wikim ni kaya na siyamba tikumay o mga ndola kau tali tak saranga ya maram tao nung ngolen kina nung bisuri ti wikim ni na nung rere na masi ni toka ngay na nung design. Dine ni na roka seni nawa roka seni kabika ya lorich nga may na silhouette ni masi may murye Yeah. babi ni binaksar nga kina maramataw na nomu date ko nga na nomu semati ko nga kina bekawa tubana may na matay ni ngona na buko ni nomu sasangay isa o klan sa to sar ko na ngona na kami nakadiko klan ni na levu sarer na taroyan bikim ni na lady KBE bikim ni na tarti ko man ng ngolangan na Facebook page Totoka sara na be matanggali sulu erambiti ko kina ningai bitar ngayan ni directly be leba kerto no na time ya dortik tikubun dorbitano ni ko tikubun na matirilo sa ngwalingwa na isulu oni rabu tercengan ni tiki-tiki na dapat nom ni tubu-tubu be na accessories iti ko mo tubu-tubu mo na bakarambe lebu takana tikina ya na ngonsrango kira sabi tala chuko tikena vital na supply me baleta na accessories kwerna klako osin torra na na ba vici but you know the na kwana shells kwerna kalelevu just merani itoke giving itoke vibes karena sa baka may tombe atombe sa chiko ya batikena accessories kau sangat talchinga me sa vital no talchiko men dua tale na no design me la belata me toschinga batikena non expectation der na no customers sando lang lang sarta rongo me what's next oh do you have anything else sando kana batuna like okay like this is better than no one showing up so which is why I'm pushing for more in regards to the Kalabata. Sa Totoka saranga. O marata ka na kau dito kung maramataw that you work with your clients you work with what the needs are because I think it's very rare mentorin pati nila banangon so na designers they already have the designs ko saranga meron ding mikin na kau ni takabo ni sa tiko ya but you also listen to what else they need Yes. Totoka saranga. And when you talk to your clients, motorong, ngona kau binakata, ngona rock mibang, ngona kena design. How do the clients feel when you do that? Balat ni bakau ni biso takatok balile maramataw na nomo ibuku-buku ni sema bayir na nomo ni oir na nomo customers Kila ni ya sarbenga na buno bana kata me nduindui kina na nungu business maybe irake na itoke clothing business that are my competitors. I want to have a one-to-one time with them. I make them feel like you're just talking to a regular girlfriend or a regular friend. Someone that you're like just to be friendly. Me kick off nga bang na vital no sando kasara. Tadimbo iko na katame kalava say like just to have a friendly conversation with my customers kwa ya o bana kachiki na menduindu na nungu platform maybe na kenabo
to have a one-to-one conversation with the customers. Sa Totoka saranga o warer cumantangan ko na nomu page sandre tendina na mata na roka o hindi taka babi ni binaka berto na muli ni timi ando na kau tali taka na to vitalan no ni tor vitalan no ni ku I can feel that there's a huge family behind you. Oh yes, Kila definitely. iya toko na cuka na nomu tatana benangon rendre dos taba ko bitamani sa tatandol-dolom ko na matin katu bala tama te ngoli tunong bakasama maramatao may nanrenre ngonon rakin kita ya may nangononggo ni sa te kabume sa tandol may libo na matin katu. Oh, ni sa tandol chumengole na katumba. I just get emotional thinking about it, especially coming here to Mome Wasan Numulaive. Even when you invited me, when you sent an email, I was like, a screenshot of whatever. I was like, oh my gosh, I can't believe it. Like I'm at this level. So Balatani, I guess your humble beginnings teaches you like not for you not to forget where or how or what your journey was like. But it humbles you so that you can always remember nano humble beginning, nano how far you've come, so that you don't forget the goal or where you come from. Totoka saranga because that will set you apart Yes. that you can maintain your humility mukuni mo ladabo nangon nan rendre wala ko to rumah mai beto kende kende dala ko to rumah maramatau nangon rendre imenta kapun de mule da Wah, uh, makan tuh. iya di kona really subuh sekarang ngonon rendre ya it'll keep you grounded Yes. irtelanga nomu customers ya rana bakila rana bakila na nomu ngon stali bitar tarbira you are very genuine with them o do maraw taka na vital no bat kaira and that makes a big difference tau. Yeah. Because I always anyway, although sanga mo bitar tarbat kana sona business maybe china kan tamani ni kalabata, they usually respond like within 1 to 2 business days. But you won't get that with KBE because oya man ni na nungu zaka chiko sana ochinga nungu break nga la ko check ya. Chinga yo chiko tadi maybe chio tadi manisilanji. Itu Santin. respond kaya chiko ya. Totoka sarang kantor kan bibian na the response rate Yeah. Blatin di ka pamatal tak juga you also have competitors once you lose a customer or to na customer sar to na bara reta lebitan na puno mertongo likim sa Yeah. maratau You lose your customer there. the sarang so you want to maintain that connection with them Yes. sa totokan din iya may na matililo sa ngolong sulu sa ala kami accessories what are your plans for 2024 maramata My plans for 2024 is I know that at the beginning of nanongwa sa tegbuta ka nanong business na July nunggu tatanda takachiko awango obina katemo nandola buto nanong gusto men dola buto nanong gusto murani bitutuki na nanong gusto just so that I can open opportunities for my fellow customers around Sydney. But then on Samta kani na maybe 20% of my customers or 10% here in Sydney. I have a wide range all over Australia, New Zealand. So I think I want to provide a platform or a website where I can also have a chat with them. So that's where we are right now. Mekero want to on a website where we are also already available for chat. So our website maybe will be up by next year. right kimbal na nanong mutu na chuk nga with on a digital platform Yeah. Because already chikai Australia matango lebu na store lebu sa song chuk na not store to operate only online because the COVID it made that happen.
Andina COVID made that sarang. happen. So now we're just going to focus on online. Baleta levu na tama sa tungai pale. Relakame uchinga bang na job, and then you go on your phone. So it's something that I think to go digital, to go on website, to go online is our main focus right now. Wow, sa Totoka din. Sangay, maybe you can just do pop-up shops during your events, like Fiji. Oh, yes, we absolutely we were supposed to do a pop-up shop na Fiji Day. Mani ada chicken na o sa mani focus chicken ya na levu ni orders rala ko chicken mai. O sa sini focus ya na so mananunggu stall. So I missed out on paying the stall. O sa mani okay, never mind. I'll just focus on my marketing strategy. Sa Totoka din. And that's something you learn. You keep learning every day. Sa mga Oh tao, eh? yeah, yes. Keep learning every day. Sa Totoka din. Ang mga nga, sarap to ka na namitig-tig from humble beginning, go sa relevo no mo models, sa Goto luring go na online. Iyo. gonna Fijian community may sangule dapat within New South Wales dona Fijian community ngo korto biutamba mengo. Wow, sa Totoka Mm-mm. din. Ito man na kinarokong go, eh? Erto kalabata kiti tao, erto may New South Iyo. Wales. Gua dona tahu ni New South Wales go rua na non to set ni kalabata na brown botike na blue. Arto sa Sa order na blue, arto sa ngay order na brown. wah, sa luring ay mata na to na menurut mata ren-ren. Mm-mm. Sa totoo ko matanga ko tokong go, eh? Iya. Man, this is so beautiful, eh? Toko mata na no mo karakarawan rokon-roko sangkay lako toko may na mas kubuy, eh? Iya. Santi na. Doon na maramong ko sa dami tokong go. Iya, Santi mata na. mani Ina, isa. Kung ko santar sarto ako, nanon ni suli ni Songgo, eh? Sa, iya. Goror to may bata Hayman marunong ko, Island. gorto batangan ko yung New South Wales. Kaya nga gondo na view chini roang wala nando na pa mau. Mani message to nga me wala ni bala inka kwa kaya nakachundo na ni ro kalabata. Yo yo bukete chiko au ngongongo kasaroke. Ono sanga me oda tak na size ngo. Iku sile nga me nano mo size ni sulu kwa chiko gor nano mo wardrobe. Ono ge vak te kia wiki. Mani ko sarani mani ro chiko vinaka. Wow. Sa totoo din, eh? Iya. Nilakupat serangan nakayangan reba, ngeru kalabat apa beauty, totoo. Iya. Sa, gua sarundur sartunganggo. Ngondo ta iyo kangore. Wow. O mara ni le rochi ko ambala tani ko abia baba abia batitinga ta chumba kani sin mara le na rochi ko ambala tana ni saba kete chiko mani kasa ko just trust me, I'll get your size ready. Wow. Sa totoo kasarangan, marotak sarbakan lewu, rosariri totoo ko raw ni Rolindo niya na bako maunggo. Iya. Iya. Sa totokan din na maramatawe kay may bulsar Iya. nga baka levo and no mo may talo no to be kay may siguro nga ni ko na levo ni comment sa lak tu ko na levo ra sa may ni bikim ni and lady kay vi bikim ni na bata tarti kumay ni bikila na bunit chikin na no na taga ni bebo maramataw lemba ni ngola nga lady kay vi and Facebook o na ni sarabo kede kede kina na bika kede erto sa pagkaroon takati ko maramataw lembag erto na nona timi. Pinakbali maramataw klan sa tarikin darong ko ng ngayon sa turbinak sa ko ng dunay awa. Simbera nga nita pa ng turbitalan no sila talang gabikim ni na ngayon na kay tiko so nakaw ni bewa siya wira ra ba ko rong tiko may si tiko talbak nga so o ni pinakato ni na baka binibinakabira. And linga ni bebu ke lewu er so lebikim do baka bitamani na ngayon do sa ngole ni kini Australia sa akin ang unang ko. Vinaka. Matenga awea bartachana beke baka so ko sanga siam chukamai. Nanito sulu say all our products are on pre-order basis kere. So there's a time frame for production and delivery. Once the payment has been made,
Kito sa sulitan chika na sagay madhaw ngango kito sagay sulit chika may na balko da meron do 50% deposit nga instead of making the full payment. That's about Lady KVE. Yun na bukungan ni ro na like throughout our journey we just want to thank God for bringing us this far. Na vendrendre kero la kudurumai ba nam ni rombula ba bio chini na ni rombula ni bimaliwai wir na weke kirao ya thomai na bono kira same chikino. We don't say that we are high, no. We're still down there. Sesa sanga chiknga, but if there was a piece of advice that I would give to young entrepreneurs out there, or we kemninga sebentua tatandra takachiko men nantua na non business se tatandra takachunga andonaka is dream big and protect your dream. Like, don't be afraid to fail big and just continue to dream big, because you have to remember that dream without goals are just dreams. And never share your big dreams with people who can't dream bigger than you. And always take note that there will always be setbacks, and you also have to be a risk taker in order to be an entrepreneur. Because already the quote, when you fall down 7 times, you get up 8. Which is what I did. I failed on my first business, which was my sunglasses. And I took a year of thinking and researching, self-development. I paid business coaches to help me, and I made a comeback, which is why I'm sitting here on clothing business. And it's just, you're choosing, when you get up 8 times, you're choosing not to give up, and you're also going to strive for more. Sa marama tao. Totoka ndina viva kongeti ndina. Ndina sarangay nyombale durtale. Kunyala laylay. Ave kanam tuko na ya ke ombale baka vitu dur baka walu. Sa sanga tuko nga. Totoka ndina de ba binibinakan na nona ronga tuko na masu na nonda kalo baka ronga tuko manisigo na ni kuwa baka talanga kin benamundo ta nakatar-tar nga betaronga na nung sati ko utatan retiko klani tanto waseso na kabina nonta turanga watinda bada po turanga tau maimba atoko na nabi kawan niya tatanda kina. I think the face he was giving was like, are you okay? Because I was dreaming big, and he was like, Klaya chikngeke wakakwa sini osangasangamo, prove him wrong. Like, I had to prove to him that this is legit. Like, I am going for big things. So kindala ko sa gitu kindala gari tabla manda na sample gari atamba ki komanda kasi gitu uy sana pa but yeah, so he has been the backbone of my business. Now nanando baungi chiko, sometimes I try to give up and say like, oh, I can't do it, I want to give up, but then he's always beside me saying, Sichi, da ka ba nga po sin kila tu na maybe sir na rawa ni Viabolia se with my financial management. He's been someone that has helped me manage separating my business money and my personal money. Totoo kasarangayan rakambibiyay na nandabito ko ni makabiutini sana no ni montela sarangana turangan ni sarakumba. Nakandula. Kasar kami kami na kango may ba sa tolo tu naman tinakatumbo mo nila kimi monte ala vena marama ni rango totoko makauti no na vinivo na no na sote levital tu kumen accessories ara kauti kumen ko siang talangan mo ila na matililo ko tiko bukino ko simbula tiko nga satu re vina kantina marama tao ano kita boleh mo nang kay hero ene no mutang ni pepa men nang kay to talanga men nang gani mata mo na lakindar bulan Desember ni na daw revite vami ni pinaksara makali maramatag do talaga ni biwasya ni ber ni daru tama ni daru Talanoa. Kila ni sangan ni baksam tak kami me like just
sleeping today and waking up tomorrow morning at the thought of business. But my family has been naisanaroro maya nuguta te kubuna dona na business nungu se kalelai or dona nungu na lelai dona tadi nungu na rawa business ke me na kani tambana ni kesa ko klau reida tumbeka me na nungu tumbu daki chiku mai. And I was like, maybe one day I will start my own business, like just seeing them with financial freedom, having that financial stability. And I maybe if I will have a business of my own, I can buy anything. I can pay for this, I can pay for that. That's something that has brought me to start my own business. So yes, Onando that journey with my parents and my mom's siblings. Totoka saranga. What Yeah, a wonderful way to look for inspiration, Oray yeah, sartungan no mula mga nibale. yeah. Sa totoka pakauti, ang kadaro ni bulikina, biki may nabarong ti ko yan ke baka sora bangkarati ko, endo na matindikatumba may tandola weekend, so nguna, daray sa mga nga, nga ni bale, erti ko Yeah, ira na, non ti tumutumbo ira tuakanda, ira na tadinda, tabalenda, ira na bungonda, era bakaritek binakay, yeah. baka na mo siyang go sa totokan dita, na mo redalistan, sa, orto ngay bala, to siya takang business to man yung siyang ngoni. Mm-mm. Timbal-bala no may takang bisnis ko siya nga kabo hindi ko sasarabat ko man yung siya nga nililay. Iya. So nangunang ko nuguta sa bakani itu sa ikla na bulan ni sambar ni rana pepa. Kira ulak kami may bital nonton na singa. Ako sa sinrani daka na bitu kinawa lima. Akabi ko andola mga kito sa man dola na platform yan na website. Mani may kasarbi ko you can do it. He's a plumber by profession. So I helped him set up the thing on a kani Taska, which is a platform where you can look for jobs, look for extra cash if you're a student visa or if you're a temporary visa holder, Taska. So I want to set up taksara, so I want you can do it. So up until now, he's left his 7 to 5 job. He's now working for his own business. Wow, Mm-mm. kimbal-bala ira nga ra binakatimera kaya nga taka na non talin der bitar tarangan na non taga ni ben. Taska. Yeah, of course, like he does renovations and all that, yeah, but yeah, sa chuk talaga na business, yeah. Kirondo bebu ke ko nando soli advice me via onando kirondo vital no senga ta ko ni tarana lavo go kirondo vital no chik. Sarere rosto lima kasama sa totoka Iya, sare sa singa ko komen na vitu kina lima sa chuk nga ibal salak ngami buwan na wata ni job. nakarak. Iya. Sa totokan din. Ay, bikim din na bangkarati ko na plama sa tusar tunga na plama ya miserne na itu butu-buturanga o lemba ni kay bitar tarea ni bikoya. Talin to tala na kanda bulida ni dola katumbe ta songo mai na so talin na katuber na tandola mai. Siya Tandola. Iya. Totoo wakoti sa sababu di binaksar baka lebu lemba na no musuletu na no mungona ni ko mindar may bitala no baka marutaka nyo baka yutaka na nunggu kerkere molmolumu mindar may bitala no ando na kanong kumarutaka no mutala no kau ba unggiti sar nga kine na sige ni ko bira na baka rong ti kumay siya nga ni do na ulumbale ni ngono stab kina na renre sar nga ngona ngay lebu na baka sa mabobo na durumi ka na may Iya. nindareda no kumatuwal mertukana misomi ng bili na lebu Mm-mm. ni kahit tumisomi nagareda na tali din nga chuk nga bikete niliu chuk na kalo gabito ko ni mana matuwal siya nga nito na kay eleng na tikina siya ba pa maramatao Iya, antin sama. Sandon vis binakbar lebu o sa lolom Anak sa tugwa lebu. lebu wikim to ket sar daro gabitar tartiko kalungatan na no mo bisinisi kina no mo sasa Winak sarva lebu. Sandon wata ko man tao Mare. Baka.
Sa Totoka fakautina ni Roma Talanoa ke marama tau lempa kasi masarti ko kwa miserne en sinubina ko marama ni malaki en tikino raki-raki na sana pakaturang ora bastu ki na yan yon Totoka matuku en ya tulau kabaka wati saroko ay sorkumba en sanomba marotak na ni Roma Talanoa livuna kada bulida au sarongotal nganggo di naturang teman plama talituk nga serne bikem ni netuke li sama tuk mai Australia na puno serne ke baka ni ngan reba dona bibu ke ni plama mengole ani ni bitar-tar nga ki belemba ena nona taga ni bapa au sabak mo ni bikem ni nakabali mo na ni sama tuk mai ena kabina kan ni signi ko le mo nakada bulida au sa baka ni binak tu yani ni nandona singa tambu binaka na singa tambu ongko Loloma nga ninduna ya uongo na nasema tiko yani kiberto na turanga erto sura titiko mai na ulutanga ni domestic violence dona turo dona mata mitala no erto le tona turanga erto nasema tiko mai ena ka binang ni kwa siya masar tiko ingilandi be Wilfred Frederick turanga tau mai sawa Katalanga kino taltala sunia balai na suba na siya tiko mai viti kanang siya tiko ni ke Amerika o masta kali boni di law ni tak ni na kay sama mai tok na ti ni kay ngole mai ena vitala no ena lo mangani vi mama na ya ua sa boko au sama ko ni mata mata